Sayaw nga Coraza. Once again, Honorable Maria Josipa Sinovio, Sangguniang Barangay Member of Barangay Daganas, ngan papadisan ini sa aton usaliwat nga Honorable from UEP Zone 1, Honorable Baltasar Galvez, Sayaw nga Coraza. Nasyon at Sayaw nga Coraza, marilain kundi si Honorable Maria Siva Sinovio and Honorable Baltasar Galvez, Sayaw nga Coraza. I would like to acknowledge the presence of our Golden Barangay, Barangay Dalakit, the Honorable Brian Aurelio.
would like also to acknowledge one of our visitors from the Sangguniang Barangay, Honorable Rudy Galing and Mondragon. Mga salamat sa naton members ng Sanong Barangay, Barangay Dinuan, Inuwanado Honorable Brinson Fortuno, at ang punong Barangay, Barangay Mabinan Honorable Rector Tamuyan sa iyong maupay nga figura. The last pair to interpret the dance of Gracia, we have here the Honorable Felipe Laudinio of Barangay Imelda, Honorable Corazon Rubinis, and Barangay Calatsuche. Sayaw nga kuratsa. Before this interpretation dance of Kuratsa, I would like to acknowledge the presence of the members of the Sangguniang Bayan Heritage Municipality of Catarman, the Honorable Nongong Fabio, and the Honorable Miel Hernandez. Let's give them a round of applause, please. From Barangay Calatsuche, Honorable Corazon Rubinis, and paparisan ni Honorable Felipe Laudinio. Sayaw nga kuratsa. Samtang ito may nagpapakita sa rinang maupay mga figura, buod ko lang ipasabot na po ang ating presensya sa aton Vice Governor, Atty. Clarence Dato.
Thank you so much sa doon natin nakagkumplito. Sinito natin na sige-sige. Sinin aton sukang na magpapapaso. Sinin aton tagapinod. For this celebration of Barangay Nights 2024 and this municipality of Catarman. Thank you so much once again to Honorable Corazon Robinis and Honorable Felipe Laudinio.